konkurs koji bira i nagrađuje najbolje radove. Ove godine je pristiglo preko 200 radova iz oko 100 škola iz Srbije i Republike Srpske. Učenica 4. razreda naše gimnazije Marija Mandić dobitnik je druge nagrade. Ono čega bi se svi složili kao jednog od opisa njene poezije jeste da tako jednostavne reči kazuju toliko toga što je, složiti ste, jedan iz ciljeva umetnosti. Čujmo sada Mariji nagrađeni naziv. Ikonu jednu gledam sada, sjajem neobičnim ona zrači, krsti hrišćanskog pisana da jedina sumada narodu srpskom da postane jači. Stoji na mestu, a korake svoje čujem u tišini. Glas me tih putem tim prati. Dok idem ka plamenu čiji iskre vidim u dubini, misli moje pokušava u prošlost da vrati. O pravoslavnoj srpskoj duši slušam istinitu bajku, o ptiću koji napusti roditeljsko gnezdo rano. Napusti on oca i majku da brani srpsko i hrišćansko od onog što je strano. Plava krv koja vlast u državi želela nije, već krunu hrišćanske vere i znanja. Za nju je bitku miru umeo da bije, a narodu nadu i duhovnost poklanja. Legendu slušam i ona nema kraja. Traje i traje kao zvezde čiji je život ona. U nevolji naroda nema vidite zvezde sjaj, kao i svaki put kada čuje crkvena zvona. Vreme leti, dolaze naraštaji i novi mladi, svakom od njih Bog sa neba blagoslov šalje. Verom i znanjem život mi se svaki put gradi, Sveti Sava u narodu živi i živeće dalje. Plamen svete duše večno gori, svetlo neiskusno u viru izazova, volja uplašena i snaga da se bori, pobeda njegova